Braće i sestre, tako smo eto mevludski program iscrpili. Ja bih vas zamolio prije što dođemo do jedne kratke ilahije i dove, večeras, danas kad smo već ako Bog, kad večeras pođemo kući, da odavde uzmemo po jednu lijepu knjigu. Subhane rabbijel aliđel e'al vehabu teva, auzubillahi mine šeitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, val akibetu lil muttaqin. ولا عدوان إلا على الظالمين ربنا يا ربنا تقبل منا كما تقبلت من عبادك الصالحين Uzvišeni i plemeniti stvoritelju, ti ste smilio svima nama. Tvoja milost i blagoslov neka bude spuštena na sve nas. Mi smo se ovdje sakupili iz ljubavi prema tebi, da proslavimo rođenja našeg pegambera i njegova dolaska na ovaj svijet. To čine svi muslimani, muslimanke širom svijeta, ne držati se strogo od dana rođenja, nego to mi činimo u svakoj prilici i da to i buduće činimo. Uzvišeni i plemeniti Allahu, mi tvoju veličinu i snagu priznajemo. Mi svakog dana tvoju milost osjećamo. Mi smo griješni, a ti nas hraniš, ti nas pojiš, griješ, uzdržavaš. Mi ti nismo zahvalni za sve tvoje dobrote, mi ti ni ne možemo zahvaliti koliko nam tvojih dobrota, ja Rabbi, svakog dana pružaš. Oprosti nam našu neskromnost i učini nas tebi zahvalnim. Neka nas krasi velika iskrenost, dobročinstvo, tvrd iman, islam, jak i snažan karakter čovjeka i vjernika. Sačuvaj nas teških ljudskih mana i poroka kao što su škrtost, ljenost, nemoral, siromaštvo, oholost, zavidnost i podlost. Bože, ti znaš da su to velike ljudske mane, pa nas sačuvaj i da se mi njih sačuvamo. Amin. Plemeniti dobročinitelju, nemoj nas poniziti siromaštvom, bijedom i niskim požudama. Učini da se družimo sa pobožnim i iskrenim tvojim robovima. Obskrbi nas iz halal izvora. Učini nas da reživim i otvori nam ruke da žrtvujemo na tvom putu. Otvori nam oči da idemo tvojom stazom. Otvori nam sluh da čujemo poziv Kur'ana. Urazumi nam srce da shvaćaju tvoje opomene i tvoj Kur'an. Podaj nam naš iman, islam i znanja o našoj vjeri preko sigurnih usta naših predvodnika. A njih Allah ukrasi istinom, čvrstim imanom, islamom, pravdom i potpunoj predanosti Kur'anu i tvojoj uzvišenoj vjeri. Učini nas sposobnim i razumnim da shvatimo razliku dobra i zla. Bože, podari nam mudrost i znanja i časnu kur'ansku nauku. Podaj nam volju da se obskrbimo iz tvoga izvora i utvrdi nam srce u vjerovanju. Plemeniti Gospodaru, neka svaki naš mevlud bude nova snaga našeg vjerovanja i potvrda naše ljubavi uzvišenom Allahu, Božijem poslaniku i našim islamskim obavezama. Pomiri nam mevlude i ukabul nam ovaj naš današnji dolazak i ti nas, Bože, nagradi za ovo. Amin. Neka naš dragi pejgamber svakog dana od nas prima salavate i poruke vjernosti i odanosti. Neka nam ovaki skupovi i mevludi podižu naša znanja. Neka iza svakog mevluda naš islam bude jači. Neka naša ruka bude otvorenija. Neka nas na mevludima i na skupovima i u džamijama svakog dana bude sve više i više. Milostivi Gospodaru, blagoslovi nas mirom i mirnim životom. To je san svakog dobrog čovjeka. Mir u porodici, mir u zajednici. Neka mir Božji svud zavlada tvoje ti milosti. Amin. Učini nas snažnim pred licem mjerstvom, a poniznim pred istinom i podaj nam snage da činimo samo dobra djela koje ti najvoliš i ti cijeniš. Amin. Pomozi nam da opravdamo naš dolazak na ovaj svijet. Neka budemo korisni ljudi sebi i drugima, svojoj zajednici i čovečanstvu. Veliki Allah, uputi leuke da dođu do znanja. Znanje vodi na stazu spasa, a to je tvoja staza. Ko iskreno želi da se pokaje, da se pomoli, da nauči, da podijeli, da dobro uradi, da se pomoli, da oprosti, da se pomiri, ti mu Allahu dželešanu pomozi. Našim dragim hajr sahibijama koji ovaj mevlud poručiše, pomozi da nas ovako sakupljaju često. Nagradi sve njih onako kako si obećao. Neka njihovi mrtvi prime
hediju, a živima podaje lijep život, ali onakav od kakvog je Bog zadovoljan. Neka naše majke, nene, djedovi, očevi, braća, komšije, prijatelji, rođaci, pejgamberi, ashabi, dobri ljudi i svi pripadnici ehli islama dobiju počast, poklon i hediju od ovog mevluda. Amin. Dragi veliki Allah, naš plemeniti pejgamber i njegova časna porodica ehli bejt, neka posebno prime naš selam od sakupljenih muslimana na ovom mjestu. Amin. Dragi Allah, učini nas njihovim društvom u džennetu. Amin. Molimo te za oprost, za milost. Molimo te za džennet i džennetski hlad. Amin. Molimo te za zaklon od šejtanskih vesvesa. Molimo te, daj nam snage da sačuvamo jezik radi koga će mnoge ljude vatra pržiti. Daj nam snage da govorimo istinu i da šutimo, da stičemo, dijelimo i da te vazda za oprost molimo. Amin. Dragi veliki Allah, gospodaru naš, priznajemo grehe, da smo griješni, ti naše grehe možeš uništiti, a možeš nam i pokloniti. Možeš i izbrisati, Bože ti izbriši. Od danas pa sve do svoje smrti. Svim svojim bićem trudit ćemo se da ti budemo dobri, da klanjamo, postimo, sadaku dijelimo, dobro činimo, jezik čuvamo, čitamo, djecu na pravi put upućujemo, džamije posjećujemo, bolesne obilazimo, mrtve pratimo na onaj svijet i na kraju želimo da samo kao pravi mumini i muminkinje umremo i pred tebe dođemo. Amin. Subhane rabbike rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu yajma'u bainana wa bainakum. Amin. Amin. Ovo je dova koja govori o tome da nas Bog sve ujedini. Amin. Bože, blagoslovi nas još jednom velikom poentom našeg života, a to je mir. Amin. Bože, ne daj, Bože moj, Bože naš. I nas. Obavezno i nas. Ne mere šuce. Sliko, evo. Seda nije tu dobro. Nije bilo zajedno boje. Nije bilo boje zajedno. Ne viđaj sada. A ja podaju džavu. Ja ne znam kako je.